apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kapay laang ti makaam mo iti kaanak ka ma, Hazel ading ko. Anya ngay nga rudmanang, no choice nang runa pa'y, kat may sa abalay matipag nanaadan tayo. Naimbag taad da balay day dinanang kentatang. Ay kaano ti flight mo ay manang? Inton Miyerkulesan ading ko. Ni, dandani nga rudan Hun nga rod, itapay laang kat mailiw akon. Bagbagam to ni James manang. Ibagam dagiti nasken nga aramiden na. Hun ading ko, ag 1-on-1 kami sakbay ti flight ko. Ibagam kun kwa na, ajak kaya ti sakit ti ulo manang. Ay nawaw, anyat pa nagkitam iti kaanakam aya. Sakit ti ulo? Siyempre, sa balilatan o adda ka nga inana. Anyat amok ngay, amangan no. Ay naading ko, nabayagan nga kakadwa tayo. Kasla di mo am-am mo ta kaanakam mo. Nag-flight mo't gaya mo ni Manang Mau. Nana, idi pa Miyerkules. Di dudwa kailangan iti kaanakam di tabalayaw. Awan pa'y makalawas. Ngamay na, masiksikura na kun nana. Ay nawaw, anya launay ay ati pakasikuram na kong. Ti kaanakak anana, nang rugi di nagabrod ni Manang, kat di matan matatao di tabalay. Sa dino ti papapanan na aya. Jak amu anana, no agsaludsudak, kat di namat ibaga no sa dino. Di pa yun sumumbat na duma. Kasla aklaangin alabas-labasan na ijay. Anya, Nang runa itaa, taada motor na. day tatiriga na. No adadakas ama pasama kenkwana. Amangan no si kanto ti pabasulin ti kabsat mo nakaw. Day tangarot ti pagdandanagak launay nana. Noong takmot, siyak ti dakas iti imatangdang agina. Bagbaga amlat ta ti kaanakam. Ipakaawat mo ana saya at kenkwana. Tapara mo laday ta iti pagsayaatan na. Manganan, James. Umuna ka nanti. Ay nawaw, may sa aldawon a cellphone mo ti dumdumugam. Isungarod mo tiliwliwak anti. Apay ka di aya. Imbis atulungan nak iti maaramid dito'y balay. Na, apay akas ti pa nagsasauyo kanya. Katadamot ipawpaw it ni nanang akwarta kada kayo. Saan akwarta ti issue dito'y? Pangasim di ka kumamat agbalin a sakit ti ulo kanya. Kasano asan nga sakit ti ulo yo. Kat day tamot mang sipsipot itar aramidag to ubraan yo. Tunggal ang daramidag at damay bagayo. Siyempre, masapul abantayan ka. Inbilin na katiinam kanyak. No baybayan ka, siyak to ti mapabasol no adadakas a mapasamak keng ka. Nyan timay. O ikay launay. Awan da ka sa mapasamak kanya. Tagan anadak mo't akanayon. Amangan no limablabas ti kaanakak dito'y balayo, tataranday. Ay Gwen, itay pa'y alimabas da na kong. Nakamotor da kadagiti gagayim na. Kunak tumot. Ay na, talaga asakit ti ulo day ta akanakak. Apay, saan nagpakadakin ka? Saan, tata? Di na pa'y nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Uray dagiti awag ko, di nasungbatan. Ay, unayay. Amo ka din ni nanang na tikas tangar aramidin na. Saan pa'y, tata? Eh no, ibagam kin Angeline. Itikas takit bagbagaan na ti anak na. Amang ano siyak tupay ti madaksan, tata. Wala, ngam si kamot tintag kun konsumisyon no agul-ulimot ka. May mayat lata no ipakaamong kin kwa na dagitar aramidin ti anak na. Amangan no inton madamdamakit si kati mabaliktad. Sa bagay, ibagak to kinkwana no umawag manan. Kumusta ti anak ko dita, Hazel?
konsumisyonak marud iti aramiden na manang. Ay nawaw, apa yan? Bulak-bulaunay ni James manang. Madanaga ta dapay motor na. Ay, sika talaga. Gagangay na aading ko. Di nakpayan matulungan iti maaramid dito'y balay. Ultimo agsaam kan aginaw, di na maaramid manang. Kasanumat ana ibagam ti kasta, kat insurok mat ti anak ko. Wan, insurong. Ngam sa bali ti ugali na nudakda kami laang manang. Ay naading ko, amangan mat no adda nga mindakis ngayon sa usawang mo. Ne, awan amanang. Agad ano saktupay dito'y. Siya kundi agad adjust para kang kuana. Saan mat siguro a big deal no si kati agad jas? Kan may saan ka amarigatan? Ngamin, saan matan nga agdaydaya por ti anak ko? Ay na, no amumla ang manang. Narigrigat ang mabantayan ti anak mo, ngam ti maladaga. Saan adakas ti agpaliwawang no sagpaminsan laeng ading ko? Kasla saan mo mat anapadasan ti kasta? Ngam subramat nga minti. Ala, agpakada ako. Tada trabaho kinton madamdama. Aginanaak pa. Hello, manang Angeline. Apaya kas JT text mo kanya? Adda parikot manang. Ay nawaw, anya manan. Kaipaw po itkulaang ti kwarta iti napalabas alawas. Saan a kwarta ti parikot manang? Ti anak mo ti parikot ko. Apay, anya ti inaramid ni James ayan. Saan a nagawid iti duwang aldaw manang? Tinaibagapay ti maestrana kat manmano kano asumrek. Ne, apay ngay akasta. Kanayon ko mat abagbagaan, ngam dinak mat ipangpangag manang. Amangan mangamin no inungtam, iso nagtalaw. Saan a maliklikan dayta, tanatangken mat ti ulo di anak mo manang. Natangken ti ulo mo't nga bagbagang. Nasingpet to pa'y ideaddaak dita. Nasingpet ata adda ka a makakitkita. Ngamay na, singpet kitab di anak mo manang. Ay na, di mo pagsasawan iti kasta ti anak ko. No di mo kayat asyak ti makalaban mo. Anya? Imawag ni Antim kanya. Ay nawaw, anya timpulong na kada kayo nanang. Dual daw kanumatan, adi ka nagaway. Sa anak anagawid, takasurun ko ti ugali ni Auntie Hazel nanang. At dahil kita ang tigayim ko ita. Tsak dagawid di balay. Apay, anya tinaramid na kan ka? Kanayon nakngungtan. Anya? Wala nang, kabilin nakpay no kwa. Naranggas na andi kanyak nanang. Ay, una yun ni Antim. No agsasao, kasla sikat ayan tibidok. Tagayam, at damat tanda kas ngar aramidan na kan ka. Kasarita yung mananang. Ibagayo at inak pakibibiyangan. Kano mabalain, agawid kayo kumapay. Talaga akasta ti aramida kanak ko. Saan ang maiparbang ti kastangar aramidan na kan ka? Isumat lagayam asaan akayat ti kaanakam ti agawid di tabalay. Nakapagsarita kayo ka din manang. One, kiti na ibaga na kanya. Kabkabilam ka no. Naranggas ka kan kuana. Ay nawaw, siya, naranggas kang kuana. Isumat tinaibaga na kanya. Ay na manang, agululbud ta anak mo. Amok ni James Hazel. Ayan ni James itaya. Adda iti ayan tigayim na. Kabutang na ti agawid. Ngamin, aglablabos ka. Saan mo nga min amakit kita ti aramiden na dito, itunggal awan ka, isuan na lakakan ka ti agsaw iti kasta manang. Nay, anyat kayat mo asawan Singpet kitip ti anak mo manang. Nasingpet laang no adda ka amakakit kita. Ngam no awang ka, ay na. Nagrigat ti agsasao. Ang ngam adda kang kaday tamanang, no patpatsyem ti idandanon na kang ka. Makamu kayo nga rudan nga gina. Ay wala, talaga makaamu kami. Saan ko pinanawan ti anak ko dita tapno maltratwam. Agsagana ka kunak tumag. Apaya kasta ti tsuram si ka Hazel. Makapasurun dagita at tao. Ay nawaw, asino at tao na kong. Damanang Angeline kanti ka anakak Apay ka di aya, anyat na pasamak. Kasta unay ti ungot ni manang idi mawag. Indanon kano ti kaanakak anaranggasak kang kuana. Sinubraan nan samot ti impulong na. Day tangarod nana. Ay, makapaburak da iti dara. Kat anya ngay ti plano ni manang mo. Diyak amo nana.
Urayak ano ka anong agawid. Kasta unay ti ungot na kanyak. Di na amo abalasubas met ti anak na no dakda kami laeng. Jay ka anakam ngay, nagawid ka day. Saan pa'y nana? Agawid laeng met no kaano akayat na. Wen nanang, nalabos na ti Hazel. Itatanda akon, awanin pagdanagam anak ko. Nanang, ang subli kayo kadibay di abroad? Wen anak ko, kapilitan nga agsubliak tapno makaurnungak. Ngam awan pagdanagam, tasakbay nga agsubliak ijay, siguradwak ang natalgad ti kasasaad mo iti daytoy abalay. Ay nawaw, ang mga no bumalis na ti Hazel noon kayo nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Ti second floor, pakargaak iti agdan iti ruwar. Tapno saanan ang masapol ang magnaka iti first floor. Ijay kang agnaed. Solom dayjay, tapno awan maibagbagan ni Antim. Agpaiso nanang? Una, kabailak ng aramidin dayta, para ken ka anak ko. Pakargaak iti agdan ijay ruwar amapan ijay second floor. Sige laang manang. Imbes asa anak ko mga agawid ita, awanan tak-tak ti kasta nga aramid mo. Ay nawaw. Apay asyak ti pabasulam manang. Di mo ammo no apay? Ay na manang. Singpet kitib ta anak mo kunak lang aruden. Balasubas deta sumungsungbat no awan ka makakit kita. Sana pud no day tanti. Si kantupe ti kanayang agong unget. Agungutak laeng mat no bidot ti araramidem. Ulbud ka, ibagam ti pud no ken nanang, anti. Sika ti ulbod, James. Dinak man balbaliktadan. Ay agsarden kayo adwa. Si Kamot Hazel, bakbaketan ka, ngam kasta ti ug-ugalyam. Anya ti kayat mo ang mapasamak manang. Agul uli mo kak, uray balasubas ta anak mo. Uray dinak tulungan dito'y balay. Kasta ka di? Awan pagdanagam, taag kanya-kanya kayo mutkit din. Nasaysaya at pa'y manang. Diyak kayat ti agkonsumisyon manan. Nangig ko nga agap apa da Hazel ken Angeline di tabalay da itay. No kasta, nagawid gaya mo ni Angeline kabsat. Wen kapsat, nag-aawid din. Nasaya at mo't no kasta. Wen nga rod kaasila unay ni Hazel itar aramidin ni James Kinkwana. Nangag ko nga min ti nakisarita na kin ni Antina. Kat talaga abalasubas. Daytoy mo't nga Angeline. Kanunungan na tibidod nga aramid di anak na. Wen ata nasingpet ka nung nga road. Di pa'y lagpakabit iti CCTV di tabalay da. Tapno amuna ti mapaspasamak. Naku nampay kapsa. Nudaduma, narigat ti tumulong. Tadatao pa'y laeng ti madaksan. Wen nga rod kapsat. Sa pa'y lakuma, tamasulbaran day ta aparikot da. Nagparamid kamot gayam iti agdan iti ruwar nga agturong iti second floor, balasang ka. Aywan anana, ta iti second floor ti pagnaedan ni James, ni Hazelmat iti first floor. Aywan may mayat manan. Aglablabos mat ngamin day ta akabsat ko. Ay nawaw, anyaya ti basol ni Hazel. Naranggas nga rod iti anak ko, nana. Oray na minsan. Awan pa'y nadamag ko akinabil na ti anak mo. Isumat ti indanon ni James kanyak, nana. Kahit patpatyam ti dandanon di anak mo. Anya? No daduma kat balasubas ngamin di anak mo. Nangag ko no kasano apagsasawan na ni Antina. Ngamuray na minsan, jak pa'y nakita akinabil ni Hazel daychay. Naanusto pa'y di kabsat mo. Oho, sa anak amamati, nana. Saan nga agipulong ti anak ko no awan dakas nga aramidan ti kapsat ko? Kumusta mo tantilin na nginyo iti kaanak balasang ka? Kas iti sigud nana. Manmanong agsarita kami. Iso a relax da tao ita. Awanan pagparikotak. Anya di nadamag ko. Adda kanumot babae nga yaw awid na dita. Agpaiso nana. Ay nawaw, nakitam. Wan, makitkitak ngam agul uli makaklaang. Saan mo nga ibagakin ni Manang Mau? Saanan nana? Makaamudamatan nga ginaa. No agipulong nga, sigurado asyak tumanan ti pagbalinan da akong trabida. Narigatan nana.
Ayaw, nanang. Pudno ka di tindanon da kanya, ha? Ay, nawaw. Anya tindanon da kada kayo, nanang. At da kanumot sinikugam. Ha? Ay, ikuha, nanang. Ibagam tagpaiso kanya, tay mawag ti ina jay babae. Kasta unay ti unget na, kabayatan ti panagsarita mi. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak, nanang. Ay no, James, aya. Anya timbagada kada kayo, aya. Naskan nga agawidak manen. Naskan asulbaran tayo ti parikot nga inaramid mo. Unay kamutten, Hazel. Apay ka di manang. Adda basol ko? Apay mat adi mo imbagbaga nga dagaya man iyaw awit ti kaanakam a babae. Ay na manang. Jakon kayat ti makibiyang iti biyagyo nga agina. Ay managing bubukod ka. Ay nawaw. Siyak pa'y ti managing bubukod ita manang. Agpaiso man. Saan asyak ti pabasulom iti kastaan na pasamak? Tawan amok dita manang. Isungarod nga nagululima ka. Tadyak kayat ti agbalin a kontrabida iti biyagyo adwa. Hayawan pa'y serserbing mat akabsat. Di mo ipabasol kanyak ti pagkurkurangam. Kas ina. Idi pa'y nga ibagbagak kang kadagiti kalukwan ti anak mo. Ngam dinak mat impangag. Siyak pa'y ti ginuram. Itaakas ti tinapasamak. Siyak latagayam ti kamali. Unata si kalaang matikadwa na dito eh. Ay namanang, no siyak ti sika, di kan agabroad. Bantayam laangan ta anak mo. Tapno makitam ti pudno nga ugali na. San sa mitan nga gisubli ni Angeline ija abroad. Isumat ti mang mangag ko adamag kabsat. Manulaing titawin di anak na. Ita, at damot tin putot na. Anya ngay nga road. Ma'am, no niya tinagsasaritaan da? Agkasar ka no dagiti dwa. Iso ti request dagiti dadakkel di babae. Anya nga itam mo dagita, no maipapan iti palagpamilya. Awan agpadadamo nga rod apaliwaweng. Kaasi ni Angeline. Pangaasi yumat tumulong kayo iti maaramid dito'y balay. Wala nang. Sursuruan nyo ti tumakdar iti bukod jo asaka. Taday tama nga rod ti piniliyo. Nanang, nakaluto kayo ka din? Da kayo matan ti makaamong agluto. Di kay agbalin a konsumisyon iti daytoy abalay kunak tumod. Kaslasandak mo't ng anak iti kastangar aramidan nyo. At nga rod putot mo. Nanang, Mangkita kakit di iti pakitang danam dita. anya? Oh, apayakas ta ti reaksyon mo. Anyat nam namaem ayan og pamilya ka. Agtrabaho ka tapno ad dalamutan ti pamilyam. Uy, nanang, agaplayak to. Konsumisyon dagita at tao. Di mat imbaga kang kaide asing patkitab ta anak mo. Jakmet ammo apod no gayam ading ko. Siyak tumo nga minti ka mali iti imatang mo. Gapot tatim pagarup ko ket pudno ti dandanon ti anak ko. Ibagbagamat dagiti kaaruba tayo ti ugali ti anak mo. Uray da na nakura. Kinasarita da kakanaw. Kayat ko lang amin aprotektaran ti anak ko, Hazel. Sapay la ko mata maawatam dayta ading ko. Wan, kas parentes, rumbang nala ang aprotektaran tayo dagiti anak tayo. Ngam adda ko malimitasyon dayta. Nang runa no kamali ti aramiden da. Protektaran tayo ida, ngam saan akayat asawan dayta, akanunungan tayo, agraman bidot nga aramid da. Husto ka, ading ko. Hangam naladawan ti amin manang, nailawanan ti anak mo. Wan nga rod, saanan ang maisubli ti na palabas? Ngam pagnakman mi daytoyen nga agina, ading ko. Ay, nawaw! Kas naganak, pagrabangan tayo a protektaran dagiti anak tayo. Ngamno ammo tayo a biddut meten ti araramiden da, rumbang nalaang met nga ilintag tayo. Tipudno a panagayat kan panangisakit kadagiti anak tayo, kat babaan iti panangisuro iti nalintag ken na Diyosan a sursuro. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa,
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umunakon, pare Alan. Ay no, kunak man no dumagas tayo iti ayanda pare Dudong, pare Marcelo. Apay jay pare. Kasla di ka na iruamot pare. Kat no tunggal ang sweldo tayo, kat agsyat tayo iti ayanda. Pasensya kan pare. Ngam sa anak pa'y ama ka umay. Nay, apay nga pare. Makadlawa ko na. Kuha ngamin pare. At dati na patagapagnak kita. Sa dino, kat nalpas mo ti trabaho tayo. Ay kuha, pare. Day, Agpudno ka man kanyak pare. At dansamot man ang kasinsinnarak mo sa balay. awan ah. Sige, agawid akon pare. Amangan no saan ka nga agdiritso nga agaway. Kat saludsudan na kanto manin ni bakit mo kanyak. No agsaludsod ni bakit ko. Ibagam a pinag-overtime nak ni boss. No kasta, at dang agpaiso ti sa balay apagnam. Adda, ngam saanin ang masapul ang mamuan pare. Privacy mo tin aday jay. Kastoy abag ti kayat ko, babe. Ah, sagmamano ti kasta. Di mo makita ti tatak na aya. Adday ta ni o. 5,000. Ay naw, nagninamot gayam ti bag-ala ko da dito. Swildok mo't iti manual daw ti bayad da itabag. Oo, di ka matanang sa o. Adda pa rikot. Ah, ay, kwa, awan maggade. Sige, agpili ka lang iti may sa akap-kap na gamo. Ta siya akong ti makaamong agbayad. Agpaiso? Well, iso, ti regalok para ken ka. Ay na, agyaman ako na babe. O, dahito ti kayat ko agatangan para kanya. Alaim nga ruden, ta siya akong timang bayad. Narabyan ka mat si ka Marcelo. Saan nga imbaga ni pare Alan ken kaya, bakit? Anya ko matibaga na kanyak ngay. Imbagak mo't nga ibaganakin ka, nag-overtime kami. Ti sweldom ngay. Panagsusweldo mat ita. Ayun, at ti bulsa. Muti nga rodan ta idulin ko. At ita, awatem bakit? Na, apay ngay. Naingpis mo't daytoy. Ha? Ne, kurang daytoy ah. Amok asan akastoy ti sweldom iti alangwas. Bumawi akto, bakit? Kurang agpaiso da ita, tada binayadak. Anya ti binayadam aya. Basta adda, bumawi akto no katapusan. Di bale, tagsweldo kamin tumanen. Ne, apay ngay, saan mo tin nag-reply ni Yona kanyak? Nasaya at kami mo't idi napalaba sa lawas. Ayan ti charger mo, lakay. Awan mo't amok ang nagapaan mi, tapno panunutak akaguranak. Anay ko, apay ngagkidil ka nga eh. Itay-pay ngagsasauak ditoy. Ngam di ka mat sumungbat. Anya da jaya, Ayan ti charger mo, kunak. Buludok man, ta i-charge ko ti cellphone ko. kita kami ti drawer iti silid. Aday jay. Kasta sumungbat ka no at dasal salud-sudakan ka. Ta saan ka mat atulong. Sino tinang ibagakan ka nga umay ka dito'y pagtrab-trabahuak Kailiw kan, baby. Ay, di nakman aw-awagan iti babe. Ay nawo, apay akasta ka mo tin kanyak, baby. Anya ka diti inaramid ko at di mo nagustuhan. Awan mat kat ni, ngam jakon kayat. Anya, Jakon kayat ti agbalin akabit mo. di mo't imbagakan ka asinaak to day ja ajosi para ken ka. Saanan akasapulan nga aramidam dayta. Ngamin, isublikan kan kuana. Please, babe. Di mo kumamat aramidon ti kastaa. Ay, pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita kanyak. Ang mga nusyak pa'y ti apaan ni bakat mo. Sana mapasamak day ta. Ngamin. Ay, basta. Jakon kayat. Agwin na swastan. Agawid kan. Di ka manaktak. Taadda trabaho ita. Arak mat day ta pare Marcelo.
Wan, agsyat taman pare. Adda parikot mo, pare. Naliday ka, mat. Talaga analidayak, pare. Ay, no. Apay, mat. Nagapa kayo kini bakit mo? Saan, pare? Anyang nga raw. Heartbroken na kita. Tain brick na tinubihak, pare. Ah, anyat ko lang, pare. At ni bakit mo? Adday ti kusina, pare. Madamati pa nagluto na. Apay ka, day. Kontrolin ta nga ro ti boses ta. Abangan numangag na ti pagsarsaritaan ta. Kat ipulong na kin ni bakit ko. Anyang nga mintayim bagam itayan. Inbreak na ka tinubyam. Uwan, pare. Nagsakit ti baro kong ko, pare. Ay, unay kan, pare. Apay nga min anak relasyon kay ti sa balay. Kat adda nga ro din asawam. Sa ita, agsangit-sangit ka. Tana heartbroken ka. Bakit? Mangalak iti danom. Ay nawaw, uston ti arak alan, panagtuturugan. Si kakit di mo't bakit? San amabalin amaturo ka? Tada ni pare Marcelo iterwar. Anya ti sangsangitan day di agay mo aya? Ha? Dayjay ka di? Jak mo, bakit? Naa, di mo ammo, kat itay peng agsarsarita kayo. Agsangsangit latamot, ajak amo ti makagapo. No kasta nga raw, itulod mo ni Jebalayda. Di namot kahit tagawid. Itulod mo kunak, tamaturog tamatan. Amangan no aggulukit di dayta. Saan nga gulo ti kumparik, bakit? Adda lang aming pagsaksakitan tinakam na, adi na maibaga kada tayo. Nagrubuatan dagiti anak ta. Mangan tamutan, tagtrabaho tamanan. Mangan kalatan. Na, si Kangay, di ka mabisin aya. Saan ka makapangan bakit? Jak marik na tibisin ko. Ne, apaya kasta kamutan lakay. Naliday kan kaslaad da na unag pampanunutom kadagiti napalabas ng altaw. Di nakpakadanagan. Adda ka di parikot mo? Adda ka di rikrik naam? Adda nasakit kan ka? Awan, bakit? Ay nawaw, ibagam kit di no anya, tapno masigod no anya man dayta. Awan nga rod, bakit? Okay aklang. Okay ka laang kunam, ngem madlaw a problemado ka. Apay, iti panagkunam ka di kat saan ko amadlaw dagita? Mga anak tulangan no mabisinak. Papanak pa iti silad ta. Taituloy ko ti maturog. Aglangan anak pa ilang ita. Ay nawaw. Apay nga taakas jay nana. Ti anya, Jusay. Madlaw ko ngamin adakkel tinagbaliwan nila kay ko nana. Anya tinagbaliw kang kuana aya. Saan mutin amang mga nana? Di na pa yun maasikaso ti bagina. Di na masangot ti agdigos. Naunag akanayon ti pampanunutin na. Awan nagapaan yaw. Awan mo't nana. Awan amok anagapaan mi nga agasawa. Ay nawaw. Apay nga rod akas tangay. Amangan mo no ada nadagsin a pagdaldalanan na. Kat di nala maibaga kang ka. Sinaludsod ko. Kat awan kanumot parikot nana. Saan mo't akas ta asigod ah? Ay, hun nga rod. Iso amadanagan nana. Kasaritam ti asawa. Amangan no saan tay nga amaw kat adagaya man ansaya tina. Wano na di priski day. Napatag ti gagarak, Mari Josie. Anya day tamari na dya. Ada nga min madlaw ko kinila kay mo tunggal mapan ije balay. Anya day ta amadlaw mo mare. Tunggal mapan ijay kat adda imet na nga arak. Saan la ang aday tamare? Agsangsangit pa'y kabayatan ti panagsarsarita da kinila kay ko. Ay nawaw. Agpaiso ka di ti bagbagam mare. Wen mare, ada videok dito eh. No kayat mo, ipabuyak kang ka. Adda na ibaganan no apay mare. Jak amo ah, tabasta agsangsangit latamot. No amuda nga addaak, agarasaas dapay. Nila kay kumot, jak amo akanayon mati isungbat na tunggal agsaludsudak. Amangan kunak no adda nagapaan niyo mare. Awan mo't mare. Awan makagapo tapno agapa kami. Apay nga rod akas jay ngay. Saan mo't akas jay asigod nila kay mo? Amangan kit di mo't nupudno tay na ibaga ni Nana Serapina. Nga addaan saya tina mare. Ay, delikado day tamare. Masapul nga ipadoktor mo nila kay mo no kastalaan. Agpulis ka tadda pa panantala kay. Ay no, sa dino mo't bakit? Basta, adda. Ibagampay ano sa dino. Agpakita ta iti may sa asay kaya tris lakay.
Ha? Psychiatrist? Wen ata madanaganak nga ruden kan ka. Saanan anormal ti kastangat aramidem. Anya? Kasano no nakarumat gaya man ti anxiety when no stress mo. Numabaybay anday ta. Amangan numapukaw mo ti limbong ti panunot mo, lakay. Anya? Saan nakagbagtitan niya? Awan ti sakit ko. Pangaasim ka di Naibaga mo lang amin ni Mari Nadia nga agsangsangit ka ijay balayda, tunggal mapan ka ijay. Katawan mo't amok anagapaan ta. Saan? Itan niya aga pong agpakitak iti doktor. Kitawan mo't sakit ko. Alamot ten alakay. Para mo't laang kan kaday tingar aramitek. Kaasi dagiti anak ta numabaybay anday ta. Ora niya pa iti magbagam. Sa anak nga sumurot kan ka. Sa anak nga agbala. Anyat ko ng pare, dandan ipan na ka ni bakit mo iti psychiatrist. Wan bare, at apan na nga dansayatik. Kat no sana masigod. Amangan numabagtitak ka no. Unay kan pare, ipadlaw mula unay mo't ngamin analiday ka. At tapon dakit ding at ansayatin. Nga uray heartbroken ka lang. Shh, taboses mo pare. Awan ni bakit ko pare, at na panan na. Unang kalakit dinod dalita. Bidot mo't ngamin tikas ding inarabid mo pare. Nakirelasyon kakit din iti sa bali. Diyak mating gagara pare. Diyak ninamnamang agayatak iti dayja ayuna. Niyo na pa ilaang apara iti amin. Kano? Katpuin, di mo amo kaya. Apay mat adi mo imbagbaga kanyak pare. Ta ino na ako maalino ko. Amok nga raw, nga da relasyon niya. Kat no inlimad mo kanya. Agpaiso ka di tinadamag ko, Alan? Ha? Anya din di bakit? Anya tinadamag mo? Pudno ka di nga ex ni Marcelo agayem mo da di ayuna? Ay nawa, jak amo, bakit? Di ka man agin di mo dita? Ni pare Marcelo latan ti kasarita, may papaniti dahi tabanang, bakit? Amok nga dati amom. Niyo na ka diti makagapaw, no apay analiday, kat no daduma kat agsangsangit ni Marcelo agayem mo. Nakabutbutang lakit diti mairaman dita. Ay unay kan. Amom nga raw ti maipapan iti kalukwan ti gayem mo. Wayne, Amom lagayam kat. Apay adi mo imbagbaga kada kamay. san kayo mata nagsalutsod? Kun may isa, kamamok laang idi nag-breakdown. Idanon ko kin Mari Josie tinamwa. Heartbroken gayam da di a Marcelo Agpaiso ka di day tangay bagbagam, Mari Nadia. Wen Mare, kasinsin a mismo ni Yuna tinangidanon kanya. Ay nawaw, at damot gayam kabit na. Isu analiday, kan saan ang makapangan, Mare? Agawid lang day di atao, makita na talaga. Ni matlakay ko, di na mat imbagbaga kada tayo. Nukas na, amo nilakay mo. Wen Mare, nagpudno ka no nilakay mo kang kuana, idi-inbreak ni Yuna. Tiyaw mo ng bain nga asawak. At dapay laganas na ama heartbroken, kat si asawa mat ngarod. Ikam iti pagnakman na, Mare. Marmarwam ti lalaki akasta ti galad na. Agkape-kapay lakay. Ne, itaman pa'y bakit? Apay asweet ka kanyak. Agkape ka, tanapatag ti pagsaritaan ta inton madamdama. May papanitan niya bakit? Basta adda, Ay nawaw, makapadanag ka mo't bakit? igupom kit di takapim. Ibagam kit din, noon niya man ti may papan iti dayta pagsaritaan ta. May papan kanyo na. Yuna, asino dayta yuna? Ha, apay, naamnesia kaya? Nalipatam adagos ni Yuna akabit mo. Ne, awan amok dita bakit? Di ka man aging didiam mo dita, taad da ebidensyak nga ex mo dayjay a babae. Ha, isumat lagayam asaan ka makapangan. Saan ka makaturong, kan kanayon analiday ka kadagiti na palpalabas nga aldaw. Babae gayam ti makagapo. Sorry bakit? Past time ko lahang mo dayjay. Anay ko, aping agsipat ka nga eh. Kurang payday ta! Nagsina kayon kin ni bakit mo pare? Saan mo't? Apay ka di pare. Wana, tada nakitak alalaki akakoy kuyog na idinaminsan. Anya? Asino? Sa ludsudem ni bakit mo ano asino day jay? No kasta. At dalalaki ni bakit ko. Sa anak asigurado pare, no lalaki na day jay. Basta, nakitaklaan nagkuyog da. Sweet da ka di. Sakto lang pare. Anya? Agsagana da di adyo si kanyak.
Asino di lalaki anang itulod kang kajusay? Gayam ko day jay nana. Ah, saan nga agungot nila kay Mau? Kinapudno na, inggagarami nana. Ha? Para makita no anyamot ti marik na ni Marcelo. Ang mga numakit kita day tadagiti ubeng. Saan matkit di nana? Di kay madanagan, tadrama laang daytoy. Amangan mait no matuluyan nila kay Mau, kat maansaya timot dita. Tapno marik nana at tinariknak nana. No kabailan na nga aramidon, kabailak mo. Day laang, no mairaman tigay yung Mau. Kabutang ni Marcelo day jay nana. Anyat laban ni Marcelo kan kwa na nga eh. Adda ka numot lalaki akakoy kuyog mo. Ay nawaw, asino tinangidanon kan ka. Aduda Agpayso day ta. Saan ko nga iliba? Na, proud ka itigas tangar aramidam. Saan matkit di? Asino day dya lalaki? Kabit mo? Gayam ko laang, si kakit dimot. Liklikam day dya tao. Na, asino ka kumaamang ibaga itirumbang nga aramidak, ha? Nagalasakit kitaan. Adda asawam? Ngam adda pa'y laing sa bali akakoy kuyog mo? At least, awan relasyon mi. Agkoy kuyog kami lang. Adda man relasyon nyo kan awan. Diyak kaya't ngagkoy kuyog kayo. Nawatam? Ha, no agsasao ka, kunamlan perpekto ka mat. Kano linukunak mat ide. Sikatim mo na. Saan mo tan ita bakit? Nagbalbaliwak mo tan. Oo, awanan Marcelo. Awanan panagayat ko kan ka. Pare, umuna akong nga gawin. Nasapa pa'y mat pare. Naskan nga gawid akong pare. Ay nawo, ada ka din napasamak. Awan mo kiti, ng matanaganak. Madanagan ka nga. Apay mo. Wana, tama nga no bumalas ni bagat ko. Kat adda iyawid na alalaki iji balay. Anya ngayon day tamo paspasamak pare. Makapatanag pare. Seryoso ni bagat ko ngagpaiso. Noon niya timbaga na tayo jay. Talagang aramidan na. Si tumat ngamin pare. Babairo ka. Saan mo tan ita pare? Nagbalbaliw akong. Promise. Nala, agawid ka karudon. Bantayam ni bakit mo. Tao mga no agibalis ngagpaiso. Kat aramidan na matikas itinaramid mo. Sabong para ken ka. Ay nawaw, anyat naknakan mo. Para ken ka talaga ragito bakit? Itaman pa'y. Pangaasim lang Tati nakisuksukat bakit? Jak lakit di kabailan mo siyak ti isukat mo. Panunutom na kita anak ta. Kaasidan ko ha. Amumot gayam day ta. Apay anaaramid mo ti kasya kanyak ka. Ikanak pa iti may sagon daway bakit? Napakawan kan. Ha? Agpasaw? Wen, ngam saan nga iti silid ta ti pagturugam. Anya? Aramidam latan ti imbaga. Bakit? Agden natalaangan para kadagiti ubing. Saanan akas agasawa. Saan kumamatakas taa bakit? Mabagtitak lakit de. Saan man asyak ti dramaam? No anya ti imbaga. Iso ti masurot. Mabagtit kalataan no mabagtit ka. Gonggonam. Bakit? Atan sa amatin sa baling ay ayatam. Awan, ngam no addan tuman bilang. Awanan bibiyang mo. Ngamin, namin pinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Dayta ti maganab ti kasken ka asaan ama kontento. Ay, nawaw! Adda tay pagsasao ako nana. Don't do unto others what you don't want others do unto you. Di ka ngarud agaramid iti may kaniwas. Tapno awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti planom, novelain anak kaw. Pamulaam ka di manan, timinulaan tayo iti maes, iti napalabas atawain. Wen tatang, isupay mo't ano addamanen maapit. Rugyan tayo nga ruden tagmula ah. Mangtangdanak laengan iti agmula tatang. Na siyak ngay, awan mo't aramidag. Isupay ko mamot ti mamulaak. Dito'y kayo laeng balay tatang. Ay, sana mabalay. Yak kaya ti agtagibalay laang anak kaw. Agmula kay laengan iti laso na dita paraangan no kwa. Makimulaak tay supay anak kaw. Napigsaak pa'y mo't ah. Kita, makalagto pa'y na tao. Kaya't naasawan, napigsaak pa'y. No anya ti imbagak, iso ti masurot tatang. Amangan no inton madamdam akit kumaro ti an-an na yun nyo. Isupay kit di apagparikutan kan paggastusan tayo. Naimbag abigat mau nakaw. Kastamat kada kayo nana. Anya ti umay mo gatangan. May sakilo nga asukar man nana. Day talaan. Wen, day talaang nana. Ayun gayam, amangan no adda maamuyo ang mabalin ko atang danan nana. Anya ti ipaaramid mo nakaw. Agpamula ako ma. Agmula da iti mais. Da sirlikin landong agasawa ngay. Kasaritam ida. Amangan no nawaya dagijay. Aywan anya. Ang mayat nga tati trabaho dagijay nana. Saan nga taasin na sa do? Ti damag kaw kat pulido kanumot no isuda ti agtrabaho. Ay kat mabalin nga rod ano kasta nana. Masapul nga min ang mapili ti matangdanan ita. Ta saan nga amin kat mapagtalkan. Ay wala. Saan ang maliklikan? Adalat ta dagiti sadot ang makitangtangdan. Day tala agbilbilang iti aldaw ti amuda. Anya ti imba-imbaga day dyan novelin, Lando. Agpamula da ka no, bakit? Kaano? No kaano anawayata ah, mayat ka kaday. Ay nawaw, siyempre mat pagkwartaan day tan. Ibagak nga rudain. Kontrata ka day, per bag, wanaw. Day talaang, ta perde ka no mat. Ay madi ano per day. May mayat no per bag lakay. Makaaduta no kwa. Ibagak nga rod adatatag mula. Ngampirbag ti panagbayad da. Wen lakay, may mayat nga men tikas jay. Sa bagay, adda puntong bakit? Wana, tapno saan tamot amalugi no agbilbilang talaang iti aldaw. Kumusta nga ilan daw? Nakapagsarita kayaw kan ni bakit mau? Wan tata, Kahit imanugot ka di mo't lang. wan, hindi namot kaya ti perde, tata. Ay nawaw, apay ka no ngay. Kontrata ka no ti kayat na, tata. Perbag ka no. Mabalin mo't kit day ti kasta. Tapno saan kami mo't amalugi, ano, agbilbilang kami lang iti aldaw. Kantap no mabalin mi mo't tag-overtime no kwa. Nabibi iti panagmulan no kasjay, tata. Sige, kasaritak nga umuna ni Noveline. No anya mo't ti may bagana. Dahito anamber ti iteksyon no anya ti bagana, tata. Okay. Ag-text kayo, Dagos. Nagpamula kayo. Tama nga numaunaan da kayo, tata. Sapay adu ti mayat amang tangdan kada kami. Wan, kasaritak to ti anak ko. Apaman ang makaawi da. Anyat ko na yu itayin tatang. Nakasarita yun ni Lando. Wan, anak ko. Kat, anyat imbagada ngay. Mayat da nga agmula, no? Mayat da, ngimpirbag ka no, tibayad akayat da anak ko. Saan tayo nga taamalugi no perbag tatang? No para kanyak, mabalin lat tamit ti perbag. Nabibiit pa'y amalpas ti trabaho da no ag-overtime da. Wan matket di No perbag, mabalin ang masapad ang agmula. Mabalin mat nga ag-overtime da. Nabibiit nga agpaiso no kasta ti aramidan da. Ang adalat taking ka day sa anak ko. Kuntakin nyo ida tatang. Ibagayo ang mayatak iti perbag. Awagak laangan. At dapay mo't kidilod ko. Mayatak iti perbag. Basta saya atin damot ati trabaho da.
Wan, anak ko. Kasta ti bagak kadakwada. Asino ti mawag lakay? Nangag ko nga ada kasarsaritam, kabayatan ti panagdigos ko. Asino day jay? Ay nawaw, agsuspit ka man ako na akong bakit. Ni tatalando ti kinasarita kitay. Kunaklakit din no babae manan. Kat, anya nga iti imbaganakin ka. Immanugot da ka di iti perbag abayad. Huwag bakit, imanugot da. Basta saya atin ta kano ti trabaho ta. Ay kat syempre anya ti panagkunada aya. Saan tangam mo ti agmula? Awan mo't kid timbaga da kasta bakit. Kat, kaano nga rod amang rugita? Inton lunis ka no bakit. Orayan tayo asumangpet ti maimula amais. Nasaya at mat no inton lunis pa'y. Tapno makainanata pa'y mat. Umay ka dinalando kan Shirley ita? Wan tatang, itaarugyan dati panagmula da. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta anak ko. Mayat nurugyan da tagmulan. Tapno saan amala daw. Una, Ay, anya ngay gayam ti ipamirinda kadakwada. ay kat isudan ati makaamo iti merienda da tatang. Taperbag nga rod ti kaya da. Okay nga ron. Saan akong aglutaw? Saanen? Oh, dagiti gayam ti mula da tatang. Mano abag dayta? Kas iti sigod tatang. Sakto nga ron dayta anak ko. Amangan no adda pa'y agsubra di taa. Adda nga min sobra idi napalabas ang nagmula kami kat. Ibagak to nga ron kadakwada. Sige tatang, isuruyo lang ang dagiti rumbang nga aramiden da. Saan kayon asumurot iti pagmulaan da tapno saan kayo amabannog. Ay, agi na nataman pa'y lakay. Ay nawaw, nabannog kan bakay. Ay saan? Sa anak anabannog, isong agi na naak. Kita analawa ti mulaan ta. Siga, di mo't bakit. Mayat mo't laeng no nalawa, tapno makaaduta. Ay, saan pa'y anagudwa? At least, adumot yung tinaimula ta. Saan ta alugi? Wan nasaysaya at kuma numalpas ta ita. Iti kasta, sa bali manan ti pagtrabahuan ta inton bigat. Saan ta nga rodon nga agin inana, tapno malpasin bakit. Magwari ka, itugaw ko labi narigatan. Ang mga numatalimuda wakit day. No siya, ituloy ko tagmula. Tulungan nakto no makainana ka bakit. Isupay ti maimulak Kumusta nga'y dagiti dua tatang? Naimula da kanumot amin ay. No kasta, nakamula da gayaman? Nagpartak daman? Ngam saan kanupay analpas? Saan anamulaan amin? Ay nawaw, kasano asaan analpas? Kat naimula damat amin nun. Kurang ti maimula anak ko. Anya, kasano ang nagkurang? Isumat ti bagbagada. Kurang iti dua pa'y abag. Na, agasam nga iday tatatang. Isumat ti imbaga nilando kanya. Anya nga tati inaramid da nagmula. Apay ang nagkurang ti ginatang ko. Kat adda pa'y sobra idi napalabas atawan. Amangan no nasadsad ti panagmula da anak ko. Nga ta? At adumot kit di ti maapit tayo no kasday. Agorder ka iti dua pa'y abag. Tapno malpasan. Sige tatang, nga madimo laang tinasudsud. Adda epekto na day dyan. Agkapi-kapay Mari Shirley. Ay nawaw, saanan Maray? Saan akapi ti gagarak? Imayak, taalaag titangdan may kanila kay kaw Maray. Oh, atoy. Kompleto day ya. Ay na, agyaman aklaunay. Awan ka di bonus may Maray. Ha? Bonus? Bonus mi tanalpas adagos ti trabaho may. Mare, numano tinagsaritaan tayo, isulaang tiitid ko. Tawan mo ti extra budget ko. Aya, wan ka day, kung kunaklaang dayjay. Maala, awata mo ti kwarta. Kan bilangan mo't laang iti sangwana ka. Tapno masigurado mga husto ti inted ko ang kwarta kan ka. Di ka kadiagdanag, taadamat pa nagtalag ko ken ka, Maray. Uwan nga may mayat matlata no bilangam. Iti kasta, makasigurado ka, mare. Namulaan niyaw ti impamula ni Nubiline. Wana na, nalpasan Ay nawaw, nagbiit mo tayo. Ay, syempre da kami pa, iti kunayo, nana.
Nagpartak kami ano per bagtibayad. Sa nalawa day, jay. Oray nalawa, nabiit amalpas, tagtintinulong kami kanila kay ko, nana. Ah, wan makidi Nabibiit nga agpaiso ti trabaho no ada katulungan tayaw. Siyempre da kami pa'y tikunayaw. Anya nga minan ti umay mo gatangan nakaw. Ay, kwa nana, chicken wings ko man, no adapay. Mano akilaw ti gatangam. May sa akilulaang, nana. Adto'y ti supaw. Pilyam ti kaya mo dita. Ta ikilo ta. Rumwarak labi et anak ko. Ay nawaw, sa dino ngay ti papananyaw kat bigbig at tatang. Mapan ko bisitaan ti mula tayo Kaano laang idinapan kayo ijay tatang. Mapanak manaan. Ang mga kunak no nagtubo mo tan nagijay. Ala, agan anad kayo nga rod. Agawid kayo adagos Di kay manin mabayagan ijay. Uy, nanak ko. Ada pa namin ton maramdama. Awan matkit di. Aglabaak ita tatang. Pakiwasing muntuman nga rod dagiti mo rin ko anak ko. Uray saan nyo nga ibaga aramidat day tatang. Ay na, agyaman ak launa anak ko. Sige, agrubwata ka rod Alaan nyo tapayong tapno at dausarin nyo. Ni, apay anak ko nistiro pa yung anagawid, tatang. Anyamot tandagi dya matangtang danan. Ay nawaw, apay ka di aya tatang. Anyat na pasama. Kita man day tang inaramid na anak ko. Pinitsurak tapno makita mat. Na, apay ngay akas na tatang. Ado tinagtubo iti may sang abot. Adda ti saglilima. Adda pa sagsasanga pulaw. Ay anyamot dun. Nagaduunay day tatang. Diyak amo ka nagidya nga agasawa anak ko. Masiksikurana ka makakitkita iti kastangay naramid na. Naimbag ko man, may nga abot lang. Saan ta adumot nga ron nga abot? Ay una yan. Sinasadot mat gayam ti trabaho dagijay nga agasawa. Gaputa perbag ti bayan. Kastamot tin tinaramid da. Kasano pa yun ngay day tatang. Masapulakis tayan anak ko. Sayang dagita. Saan mat nga rod amabalin ama i-transplant? Kasaritam to ida. Ibagam asolusyonan da ti palpak at trabaho da. Marmaruam ti tattao akasta. Adda nga tada Shirley di tabalay da Nana Noela. Adda damay. Nakita alimabas nila kay na itay. Apay kaday. Napatag-unay ti ibagak kadakwada nana. Ay nawaw. Seryoso ka mo nakaw. Apay, ada ka di basol da? Adda nana. Agasam ngay ti kasdya nga inaramid da. Idinagmula da iti mais. Saglilima. Kansagsa pulo abukil ti imula da iti may nga abot. Binilang mo. Binilang ni tatang nana. Ay nawaw. Kasta aman. Saan matkit di nga amin? Ngam no bilangan tayo numano nga abot. Adumat tanday di anana. Ay na, mangibabain mo dagitang agasawa. Sakit siyak tinang i-refer kadakwada kang ka. Gaputa perbag ti bayad. Kasjay matan ti inaramid da. Kasaritam idanak kaw. Ibagam asolusyonan da ti parikot nga inaramid da. Marmarwam dagita. Anya ti masapul mo, Maray? Apay kasjay mo ti inaramid yo kan lakay mo, mare. Ne, apay ka day. Ada basol may? Ti mais nga imulayo ti parikot. Agasam ngay day jay tasaglilima sagsasanga pulo ti imulayo iti may nga abot. Ha, ay kwa. Saan mat nga amin nga abot kat kasta, Maray? Wan, saan nga amin nga abot? Ngam no bilangan tayo numano nga abot ti minulaan nyo iti kasjay. Adumat day jay Diyo pa'y kayat. Adun to ti maapit yun, no kwa? Kas lamang sursurun ka. Panagkunam ka di kat mayat ti bunga dagi jay no bilang laang. Ay, si kakit dimat. Seryoso kalaunay mo't, Maray. Asino ti maragsakan no kas talaang? Saor ti kasjay nga inaramid jo kada kami. Ala, agsubli kayo ijay, taaramidin nyo no anya ti rumbang ama aramid. Ay kwa, Maray. Adda trabaho mi ita. Ay kat parikot sumatan aday ta. Aramidin nyo ti imbagak no diyo kayat nga agaapa tayo. Wano,
Kaya't nyo, ta ipabayad ko ti bukal ti mais, asinayang nyo. Nay, saan kumamat akas ta, Maray? Nukas ta nga rod, aramidin nyo, ti kayat ko. Hay, doble trabaho mo, tikas jay. Kay, nalpas yung mula ay. Kalkalpas milaang, nana. No apay mo ngamin akas jeti inaramid yo ah. Di pa'y agyaman, day dyan noveling, taado ti maapit na, no agbunga amen. Ay nawaw, common sense kadimat Shirley. Kung kunak lang, nana, da kayo, Saan nga amin abana katrumbeng apagaangawam. Makapasurun man ti kasta. Inraman nakpay kijay. Ay nawaw, kasano kumamat, nairaman kayo, nana? Nairaman na, tasyak tinang i-refer kada kayaw. Diyak mo amo apalpak gayam ti trabaho yaw. Ay nawaw, saan mo't apalpak, nana? Di ka nagkalintigan, takas jay mo lang day jay. Agpamula ka manan, anak ka? Wen tatang, Asino titang danam? jay anak ni Tata Doming, tatang. Mapagtalkan mo nga tadagita sa tao? Isuda mo ti damo at tinangdanan tayo. Naira na lang amin ama kumikum da idinaudi apa nagmula tayo. Iso aday jay, nailawan kit di anangala tayo iti sweetie. Sapay la kumangarod tamaya ti trabaho da. Wen tatang, nabayagan ama kitang tangdan dagi jay. Kat awan pa'y matiuray may sa areklamo anangag ko may papan kadakwada. Nasayaat mo nga rod no kasta anak ko. Sayang ngamin ti gastaws no palpak manen ti matangdanaan. Saanen ama ulit ti kasjay tatang. Saanen apulos tadyakon ipalubos. Ay, agtambayak man pa'y dito istor mo, nana Nuela. Ay nawaw, awan pa kitang danan yu aya. Awan mo nga rudin ti agayab, nana. Kasta aya. Wen, sayang nga rud. Kontrata kumamanan. Nadismayada laki di iti sinasadaw kan sinusuwitik at trabaho yo kinilakay mau. Ni nanamat. Ibaga kon ti agpay sa utap na mau. Ay na, di yung kumamat karkarwan apagsakitan tinakam ko Masaktan ka, ngamain agpay sa ti ibagbagat. Agawid akman langan. Makasair kayo mat. Kada kang kadayta ano sakitem ti imbagak. Basta siya, ibagbagak laang ti pudnaw. Nay, kunak man no napan ka iti ayan ti kumparem. Wen, ngam nagawid ak adagos, tadda ka no pa kitang danan na ita. Naimbag pa'y day ta kumparem. Wen nga rod, ado ti mabalin na pa kitang danan na. Kat, datangay matan. Uray kayat ko ti makitang dan, awan mo't maramidak tawan agayab. Hay, kasano day ta ang lakay. Isupay ko matitangdan ta agastusan ta. So ba ya, maturog dalatan. Ay nawaw, agbisin tamat ano kasta ti aramidan ta. Ayun, danuvilin nga tangay. Amang ano agpamula damanan bakit? Nagpamula dang agpayso, ngam itimat anak ni Tata Domeng. Nastaya, asas, sayang mo't Ay, wan nga ron Angam santa ida mababalaw lakay. At damot ngamin nagkurangan ta. Anya ngay ita, awan mo't ten agtalag kadata. Ay nawaw! Agbalin ka ang mapagtalkan iti amin nga oras. Makitkita na kaman kan saan ti boss mo, aramidem latta ang nasaya at ti trabahom. Iti kasta, saan ang mapirdi ti reputasyon mo kas may sa trabahador iti inaplayam at trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.